Assalamualaikum everyone. I am Ikrahan. नन ज़मूंगा सबक दी subject pronouns. मونږ سره په انګلیش کې او subject pronouns دي. نو مونږه ونن هغه سټډي کوو چې هغه subject pronouns کم یو دي او د هغه مطلب څه دی او هغه څه لپاره استعمالیږي. So let's start. He هغه الک she هغه جنۍ it دا I ز you تاسو we مونږه دی هغوی he is a doctor هغه یو ډاکټر دی she is a student هغه جنۍ یو شاګرد ده it is a marker it مونږه څه شي لپاره استعمالو it is a marker دا یو مارکر دی I am intelligent girl I मतलब ز I am an intelligent girl मतलब ز यो लाइका जिनई यमा you are a good girl you मतलब तासु you are a good girl मतलब you are a good girl मतलब तासु यो ख जिनई यई we are teachers we मतलब मूंगा we are teachers मतलब मूंगा उस्ताजान you they are boys they मतलब अगुई they are boys मतलब अगुई अलकान दी माना ना मुकम्मल दर्शन लपार जमगा यूट्यूब चैनल जैसा सब्सक्राइब करें